Pamiarsa Gianyar pemekasnyane Desa Batu Bulan dados silih tunggil destinasi wisata budaya populer ring Bali melarapan kecak miwah barong den sane sampun kaloktah nanging sawatara warsa ungkuran nampenin penedunan pengunjung inggian domestik wiadin mancanegara. Destinasi utama pengunjung utawi turis ring Desa Batu Bulan, wanta antuk ngaksiang sesolan kecak miwah barong, dawak pengelola pandemi sane lintang, sesolan kesenian kecak miwah barong nampenin penedunan penonton talernanin sepi, sinarangan ringgala inucap, kecak miwah barong dance mawali matangi, ya diastun, nenten rame sekadi warses jurungyane, di tepengan mangkin, sesolan inucap mawali ngedautin mana turis mancanegara, anutin pengerau musim pengerau tamu sanirau ke Bali, yening nadeng puncak mejantan pengunjung rame. Punika taler sewaliknya nih yening pariwisata sepi, mejantan penontonnya sepi. Tios punika sampun ake gena wisata tiosan, sane populer sane taler mawasana ring kointenan sesolahan inucap. Sesolan kecak miwah barong katanya nih kemargiang ring kala tengai miwah wengi. Wisatawan sida milih gala miwah gena sesolahan sane woda ring Gianyar. Tios sesolan inucap, wisatawan sane rau ke Batu Bulan taler sida ngerawin kerajinan batu padas, Saneka Daul selantang margi ageng ring Batu Bulan. Dewi Suarini, Bali TV.